بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لنا نياتنا وذريتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد Hurmatlı cemaat, hurmatlı mümin Müslüman bir tuğanlar, mana Ramazan ayına dağı bir ay vakit kaldı. Ramazandan aldığınki ay Şaban ayı. Mana Ramazan ayından aldığınki ay Şaban ayı dağı kirip geldi. Mana şol Şaban ayı tuğralı ayta turgan bolsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu turasında hadisler kelgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda Ramazan'dan aldığınki Şaban ayında oroza tutkandığı turalı Ayşe enemizden hadisler rivayet kılıngan. Emne üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul Şaban ayında körök oroza karmagan, nafil orozonu karmagan. Nafil orozonu karmagan. Bundan hikmat, bunun bir neçe maksatların, bir neçe hikmatların alımlar bizge aytı berişken. Mına uşul hikmatlardan, maksatlardan kebirin ayta turgan bolsak, bu Şaban ayında nafil orozo karmao, orozo tutu, bu Ramazan'a dayardık. Ruhani taraftan dağı, bardık taraftan Ramazan'a dayardık. Kişi özünü Ramazan'da küçtürük sezülsü üçün, ibadatlarda hareketçil bolusu üçün, mına şol Şaban ayındağı tutulgan orozonun paydası öte çoğun dep aytışat. Jana ошондой эле Şaban ayında körök orozo tutkan kişi Ramazan ayında orozodan jana başka ibadatlardan çarçap kalbaydı. Bu bir sebep eken. Ekinci bir sebebi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayaldары Ramazan ayında hayız körüp kala turgan bolsa, oşol Ramazan ayında tutalbay kılgan orozolorunu köbünесе ayaldары mına ошол Şaban ayda kazasın karmayt eken. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üy bülösü menen ayaldары menen birge orozo tutunu maksat kılıp mına ошол Şaban ayında orozo tutkan eken. Bul dağı bir sebeplerin biri. Jana ошондой эле alımlar aytışat, Şaban ayında orozo tutunun dağı bir sebebi, bu ayda uşul Racap menen bundan aldığınki Şaban'dan aldığınki ay Racap ayı, Racap ayından ki Şaban ayı, anan Ramazan ayı. Ramazan menen Racap'tın ortasında köpçülük adamlar taat ibadatlardan bekapar, kaydiger bolup kalışat. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul Şaban ayında körök orozo tutkan dep de aytılınat. Bul dağı bir hikmatlarının biri, dağı bir hikmatlarının biri, bul namaz, 5 vakit namazdan aldından artınan ravatip sünnetler var. Mana peşin namazının aldından sünnet var. Peşinden keyin sünnet var. Bul Ramazan ayının orozosundan aldığınki sünnet orozo dep aytılınat. Jana Ramazandan keyin Şavval ayının orozosu. Ramazanın aldından da oşol kiyininen de Ramazandan keyin de nafil orozo bar eken. Emi bul turasında, bul Şaban ayının orozosu turasında kelgen hadis Ayşe enemizden rivayet kılıngan. Lem arahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saimen min şehri qat akthar min siyamihi min Şaban. Kana yasumu Şaban kullahu illa qalilan. Ayşe enemiz aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mına şol Şaban ayında başka aylarga karaganda mınçalık köp orozo tutkan emes ele deydi. Şaban'ды bir ok tolturgan emes Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir ok başka aylarga karaganda, başka Ramazan'ды gana tolturgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hiçbir ayda bir toluk orozo tutkan emes. Bir ok Şaban ayında körök orozo karmagan.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, башқа айларға, Айша енеміз айтады, башқа айларға қарағанда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Шабан айында көбірек ораза қармады дейді. Мұншалық көп ораза қармағандығын башқа айларда көрген емесмін, Рамазандан башқа дейді. Емі Рамазанда толық бір ай ораза қармалады, бірақ Шабанда башқа айларға қарағанда көбірек ораза қармалады екен. Мына сол хадис сахих. Емі Шабан айы туралы башқа бір хадистердағы келген. Ал хадистер не? Кейбірлері зайыф хадистер, сахих емес. Анан Шабан айының жарымында бір түн бар деп айтылынады. Ошол түнде намаз оқысаң баланча сауап болады деп. Бұл туралы келген хадистағы зайыф хадис, сахих хадис емес. Жана башқа бір хадистердағы бар. Шабан айында өлім көбейет екен. Жана ошондой эле Шабан айында өлімдер көбейет, жана балелер көбейет деген хадистердағы келген. Бұл хадистердағы сахих емес. Шабан айыдағы башқа айлар сияқты эле бір заман, бір ай. Егер кимдин ажалы келсе, кайсы уақытта болса дағы, ошол жазылған ажал ошол уақытында бүтөт. Фаиза жа ажалухум ла ястахируна саатан ва ла ястақдимун. Егер алардын ажалдары жетип келсе, бір саат алдыға, бір саат артқадағы калтырылбайт. Ошол замат инсан бул аламдан өтөт. Мына ушул азыр мына Шабан айы башталды, урматтуу туугандар. Шабан айы башталды. Рамазанга мына бір ай калды. Аллах Таала баарыбызды Рамазан айына жеткирген болсун. Мына ушул Рамазандан алдыңкы айда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк ораза кармаган экен. Аллах Таала баарыбызга мына ушул таат ибадаттарды аткарууда өзү жардам берген болсун. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.